era. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimaga malam niya manan kagayam. Kumusta kayo? Malam ti Sabado manan. At ay karoon yan tayo ang kakadwa manan ita malam. Di programa tayo si Ken Tinapalabas. May isa programa, pakaitampukan, panakabasa, nagiti susurat. May papan ka nagiti kapadasan na tibiyag. Kung istorya at pakakapadasan na tibiyag, alin tupulos malipatan. Well, kadwa karoon dito DZTP, Radyo Tiradpas. Dennis Havillonar, itimat DZTP, Digital TV, ken YouTube. Jom Marihabab, ken John Gumintong. Kasama diti Facebook nga. Siyempre, ito'y pag-aayam nyo, ititangatang ken kanagitilang langalang, your dear, Manong June. Patingkata alas 3, itang malam gagayam. Dito programa tayo, si Ken Tinapalabas. Bueno, tingaroti muna bilang Siputini inayat kaubiyag ko nalipata aminti aglawlaw ko tasikalaeng tilubong ko luawan ka ayat jago amarit na kis puso di na agtala tasaan na siya tigdag ikwakin ka nginupay nukas na di mundo amauray kasidiran ka uray pa'y masaktan tuirik na kapugin ay atagip tura kapugin
nungayat Kapugin ayat nagbalinag kamag Nga agkit kitaw kinaput nung kaniya Kapugin ayat aganan sa agapugin ayat Ungkis puso di nga agkal na Ta saan na si siya tigdag igwagyan ka Ngano pa'y lugas ta di mong tuwa mauray Asigaran ka uray pa'y masaktan tuirik na Kapugin ayat agit turak Kapugin ayat agsangsangita Kadi mo man masubadan na pudnong ayat Kapugin ayat nagbalinag kamag Nga agkit-kit daw kinaput nung kaniya Kapugin ayat aganam sa agapugin ayat Kapugin ayat aganan sa agapugin ayat Talaga nagpakinggan yan. Sikati amin ko Hindi liwato'y puso Ragsak tinsambay mo Adinto ang mudo Ingganat tong palbiyan Dayto'y ayan-ayan Bintang aru di papas Diruni ayan Wenat tuyan Nga agpasan Tita barukong mo Ibiyag tu'y biyag Luwi ka lang na Diyak tun kaya Damdem iyagayat May karikong tu'y riglag Agraman tu'y kararwak Sikati amin ko Hindi liwato'y puso Ragsak tinsambay mo Adinto ang mudo Ingganat tong palbiyan Dayto'y ayan-ayan Intang aru di papas Diruni ayan Nuwi ka lang na Diyak tun kaya Wenno gamdem tiyagayat May karikong tu'y rignak Agraman tu'y kararwak Sikati amin
Nagrigaten tibiyag awan pagsapulan, nga daman trabaho sweldo nakapimpiman, barikes irutan tadi man la malanitan. Niw-niw iti uray kuma sa paminsan, kasano ayanay ti mategedan, iti tumuyutoy uping maadda-addang, parikot pa'y ti allowance ken pag-enroll, limang kuleyo kurang ti mabulibol. Sangka sa pulan, sangka apuyan, na ikarkarin sweldo adipay na iganan. Sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto ayang amin na bumaknan. Nuapay nga dana panglaw awanan, kenuapay ket nga at adulat tatibak na, uray yaradong tabaging iti ubram, itirigat awan laktat pagnamayam. Sangka sa pulan, sangka apuyan, na ikarkarin sweldo adipay na iganan. Sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto ayang amin na bumaknan. Sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto aya ngami na bumaknan. Sangka sa pulan, sangka apuyan.
Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wano kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Kumusta ya? Yun. Agmimisa niya. Anyway. Bueno, ang gagayam, intay nga rod subyanan di programa tayo, si Kaken tinapalabas. Ita amulem ti Sabado. Kamalti mapayang at ay pagyamanan dagiti kakadwa tayo nga mangbibiyang iti dito yung programa. Dagiti sponsors tayo. Ti Lamotec Restaurant. No, sa dino dito'y nga kay maramanan tay nagpaidumat raman na at chicken inasal. Awan pa kaumaan. Karaman na at chicken inasal. Kompleto. Ada di toyo, sili, kalamansi. Ada pa di oil niya.
Only rice tira po, ha? Dapat ka no jay dadumang menuda, baka kahit yung sa bali, pianggang na jay. Oy, bagnet sisig. Ado nakim paborito na bagnet ko naman, ya. Sumarangsang. Pork barbecue, oh, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, my favorite also. Kenti pansit gisado. Puro makapabisin. Kumusta kita? Lamotek Restaurant. Dita Block 7, San Jose, Candon City. Dita Kaburao, Santiago, Ilocos Sur. Along the National Highway dito, asidaglaang ti kantong ampan iti Banayoyo. Ha? Kastamat, dita Santa Maria, Ilocos Sur. Kumusta kita? Lamotek Restaurant. Dayusan, Santa Lucia. Kasama di tatagunin, Barangay Del Pilar. Lamotek Restaurant po niya. No, kaya chupait nga pa-order for deliver or pick up. Umawag lang di 0916-513-5570. Lamotek Restaurant, kukwa, ken di matmatunan na gidagasawa da Solomon, ken Lilia Ubuan Abaya and family. Kano nga tangag lukat Sol, DJ Barrio. Ditay pagpalpalipasan ti oras ti Sardam. Kasamat, taman-tama na. Ito'y kapudot ti Panyempo, masapol tayo yung pangpalamiis. Saan lang ti Karabukob, nadiket tintero nga bagi. Creamline ice cream. Kampiyon naman na ni di volleyball niya. Creamline ice cream, nalaka ngam nagpaiduma, traman ng ice cream. Pabalin ka na iti anyaman nga party. Kondisyon di panawan when no nyaman ng okasyon. Lalo no dari jay Ribisco crackers. Aso, sabaw. Dari cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones, jumbo cones, pinipig, mini cup, Sunday cup, Popsi Pop, Kinadupap, Adupay, Pinoy Classics. At dari kunada nga tab barkat, si 1.3 when no 3 liters nga tubs. Perfect for sharing. Creamline ice cream, magatang kadagiti designated outlets dita lugaryo. Thank you Sir Joseph Clemente and family, iti J. Clemente Trading dita Santa Lucia, Ilocos Sur. Kastamat ti Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kukwa na ganan. Na kayong ang biyahero. Masarakan na ito iti Santa Lucia, Ilocos Sur po. Na kayong ang biyahero, nagiti motorcycle riders, nagiti bikers. Kaya na dumapay nga makarik na iti panakabisin along the way. Panagbibiyahe po, lumakas lang dita Susan's Eatery. Apagatan lang iti Santa Lucia Public Market. Nagdaktal iti karatulada dita po. Kung sa bali di makita yung karatula, han nga nakakabil ti Susan's Eatery sa bali da jay, ha? Tamay mesa lang ti Susan's Eatery dita Santa Lucia. Adu nga putahe din kay pagpilyan dita Graman Bulalo, Sinanglaw, ken tay paborito ti kaaduan ngay Ilocano, pinapaitan. Wala gawad na pa'y, karagiti made to order for all occasion. At tumawag lang di 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Bukwa, ken matpatunan na ginagasawa at Manny ken ni Susan Noven and family. At sa kasama ti Poseidon Bike Shop po, seller of quality and affordable electric bikes. Kasi ti two-wheeler nga electric bike, three-wheeler, bueno, four-wheeler electric bikes.
2-seater aging ganat 7-seater ng electric bikes. At dapat DJ solar ng electric bike na po. Solar electric, solar bike. Yan. Solar run bike. Masarakan na Poseidon Bike Shop, iti Gaso Building, National Highway. Dito na isang San Jose. Iti siyudad ti Candon. Sinaglang na ito iti Candon South Central School. Di man kantong mapan iti Lamotec Restaurant. Nagdakkel di karatulada di apo. Nya? Kasama at Poseidon Bike Shop, iti Baliw Daya, Santa Maria, Ilocos Sur. National Highway apo, dalanan nyo. Kastamot dito na Santa Lucia, madalanan nyo mo lang. Sidaglang na ito iti Urigas. Sino ko na mangkid din ay bangko. Dito na Santa Lucia. Dapat na diyay branch na diyay Bangged Abra. Rizal Street, Zone 7, Bangged Abra. Mabaling kayong makitungtong kung cash on delivery, home credit, mabalin pa, yabo, na? Madadagit ay damagin yung daduma, mapangkailang di Facebook page ta, Poseidon Bike Shop. Kung na numawag ito 0995-596-2349, ha? Adun nagiti ako susarata, makita mo ka nagiti aldalan. Poseidon Bike Shop, kukuang ken ni matputunan na ginagasawa na Johnny John ken Marites Dolormente and the kids. Kasama na Neil ken ni May. Ijay Bangged Abra, naglako daw mat day Neil Bike Shop. Iti electric bike. Malaksid lang ka iti bisikleta. And of course, Agri Supplies, Arquis Agri Supply. Apo, di ba papanan nyo? Nagsapsapol kayo ka iti magas, nga nalaklaka, itlog, nagtarakal na yan, isang apulo lang. Tapos mapangit na dumakit 12 kung na da. Yung presyo na di, isang apulo lang. Kapanak tumangala mo namdama, ha? Da dumapay nga produkto da malaksid iti bagas. Manayunan tupay nita, kabarbaro pa'y nga ron niya. Arquis Agri Supply, kung na nita, masarakan nga ron iti sangwanan ti Partas Terminal. Kung naabay lang, dito'y Guanzon. Ya? Kumusta kita Arquis? Kukwa kaya ni matpatunan da Ray and Gina Antalan and family. Hi Zia, ada ni Zia ta. Kasama kaya ni Ajang. Sangot di Partas nila, Partas Terminal, dito na Waig Daya, Candon City. Arquis Agri Supply. Thank you so much. Kadagiti sponsor tayo dito yung programa tayo. Sika Ken Tinapalabas. Okay. Intay ton Denggen, tintak pa lang ibasa. Iti tampok surat salaysay ti maysa nga pagayam ngem daytoy mga gan kalpasan laeng kada iti sumagmamano pamalagip. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator.
Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, Kukwa Kanimat Matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Well, kasangwanan di panakibasa da ito'y tapukasura ti Tangamalem. At yung mga kablawan tayo, nagili sa maganan ng birthday, tangal daw. Na wamali background na na yan. Oy, 2 years old. Di apo ni Edith, kita Salcedo. Ni Jamila Christine Rosario Eugenio. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kita dumapay nga kakabsat ng birthday na tangal daw. Oh, ni J. Ford, Pasig City, Tamurong, Segundo. Oh, yung ating friend from Italy, Andrea Pincelli. Ni Darlene Gakusan. Yung aking kaanakan, Alan Mendoza Villalobos, happy birthday, iho. Ken ni Ligaya Palaganas. Kita dumapay ng birthday tangal daw, happy birthday. Kita dumamat ng celebran niya, balagiting kayo. Naglagi pa na celebran tangal daw, happy celebration. Alati apo tadang mga narabay, magipakay kada kayo, bendisyon, kan kasama tayo nananaya sa lunasyon.
Bueno, gagayam at tuyan ti panakaibasang rod. Ito'y surat ita kamalan. Pagayam tayo ako na Dear Manong June. Naimba gamalay mo kastamatan karagiti naya tad mga dumdumya kiti programa sika ken tinapalabas. Iligan takman Manong June itinagan nga Anita taga Ilocos Norte. Agmaymaysan iti biyag takati muna matan nga nalati Apo ana Marswa. Dahil kakaisunang asawak. Kanadaan matan bukod na pamilya dagiti duang anak mi. Sumro ti kinamanagiliw bayat panagmaymaysa. Nagruna iti panawen ti tutudo. Malagip dagiti ragsak parnuay ti kinagtutubo. Liday aparnuay siit anay mula na padso a puso. No apay, adipay lang amin agnanayon na ragsak. Dagiti imapay. Apay-pay asimnat dagiti nakakaskasang apagteng wino pasamak. Amin dagito ay Manong June burburtya. Nasirot. Ajak tupulos marisot. When Manong June itibiyag, sana pada-pada. Kanya-kanya ti des-des sa daldalanan. When mawatak, ngam tilaeng lagidawek. Kat tinasapang ipupusay day di Celso nga asawa. Ngay sukumaita ti pagsanggirak no tagkapsutak. Arakupen no tay mailiwak, ken mangpunas kadigiti lulwa no sumro ni Liday. Yaw awat ko pa yan, as didisnudo iti Apo da ito'y kakaysuna abiyag. Tama minsan, jakon mas baalan ti kastoy karigat tagmaymaysa. When Manong June, uray kastoy, apakabasulan, dawatek, mapalaganan lang, timukuok, asakit tinakem. Manong June, rugyan taman, ti pakasaritaan, ti biyag ko. Idi nagkuros, ti dalan mi ken ni Celso, iti may nga universidad. Ayat ko lang ini amal paskon tinatiped apan na kay turpos ko may tikursok nga BS Education. Gabo iti putid-putid na sapol dagiti naganak kanyak. Hingga gumaang tinagtrabaho. Kaya't kaasi ti Apo nakaurnong met iti nananay agatad. Iti enrollment period nagsaruno kami di ken ni Celso. Iti pila a pagbayadan iti matrikula. Ket dito nga inyangaw na nga kumamutan na libre aminen na pagbasaan ta saan nga marigatan nagiti naganak. Insungpat ko nagsiat kat kuman.
Ngam no apay, asan ba ta siyak ti kasasarita na manong Jun? Siyak ba ti ad-adang simbong bat? Ngam napaisa man ang kita kanya. Dito'y adinamag no anya kurso ken anya year kon iti kolehiyo. Ket kinunakmat kan kwa ng BSE ken last sem kon manong. Medyo naklaat ta siguro sana mamati ta medyo aglanglanga akmet ngamin nga ubing. Agtayag aklang iti 5-1. Jakmet ilibak nga medyo napudaw. Flawless nakmet. Iso siguro nga pagarupen ng first when no second year nakpalang. Ngem da ito, yan ang rugyan mi manong ket na silpon pay. Tay dinalpasak, karagiti amin nga requirement ti panag-enroll. Mapanak kuma idi nagmerienda idi malabsak anak katugaw ni Celso. Iti may sasuli akasla mangururay kanyak. Kadagpaiso. Imasidag ka dinawis na kamapan iti kantin. Kapot ang medyo nalagad met riknak ken kuana. Imanugutak. Dito kami nga nagamamo nga husto. Ni Celso manong June, ket taga Cagayan. Ket adapay makatawen kano santo met agturpos. Iti kursuna nga electronics. Kalpasan na intulod na iti paggiganak. Ket manibo din kanayon kami ngagkit-kita iti universidad. Kidagawis met maminsan no mapan mangan iti may isang restaurant no mapanagbuya ti sine. Saan naman ang gundawan ni Celso manong June? Tatilag pagpakatawa ti pampamayan na. Nakaragragsa kakat kadwa. Agangga nga iti sana nagbayag. Nagdaton kanyak ti ayat. Inikakmet iti pamampanunutan na 2 bulan manong June. Sakbay ko asinumbatan. Tanyapay lang ti sapulem iti kastoy nga lalaki. Natakneng, naanos, ken amok, daan kabukbukudan na prinsipyo iti biyag. Naggapumet iti pamilya, managbuteng iti Diyos, kasi tinagtaudak ka pamilya. Binulong arod ti kalendaryo ti nagligsay, manong June. Dimteng ti panagturposkon iti kurso. Panaggraduar. Panagturposen iti kolehiyo. Makalwaak manong June, numalagip ko. When may palagip kanyak dahito ay pagtengi di biyag ko. Taan niya narigat, tinagdalanak. Inananusak na gidikan ito, nga awanan pangalak, iti ipaunag ko. Tabi itmet ama ibos, ti abasto, nga ited idi, nagiti naganak ko. Kan kastamatan ti urnong ko. Nasurok tinagin inot. Ket kaldawan ti graduation. Singmang pet dagiti dadakkel ko. Itiruar ti Jim apakaangayan ti graduation rites. Inyam amok kadakwada ni Celso. Kaya di ket medyo formal ti arwat na. Lalo at imayer gapo iti arwat na ken tay medyo naipidas abuk na. Kumusta kayo tata, nana?
Kumusta ti biyahe yo? Impasabat na anagmano kadakwada. Nasayat med barok, insungbat ni Inang. Si kagayam ti sistoryaan ni Anita no kasjay nga agawid. Alakit na siya at met namamuda kami at barok. Insil po akinuna ni Tatang. Kat medyo nagbainak ken ni Celso. Hindi sinaw ni Tatang na ito saan kong amin ng magbaga ken ni Celso. Alagpudno ang kadagiti dadakkel ko nga dan kayan ayat ko. Sandamet ang nagkadkad ng pinatigmaan ng daklang. May papan iti kumapa nagturpos ko. Italalak pa lang nga kurso idi. Ngamitan ta nakapagturpos akon, inikanda kon iti waya-waya ang makapagdesisyon. Malpas ti graduation, inawis dagiti dadakkel ko ti ipapanmi iti may isang restaurant. Kaya titiuneg, pinagabay na kami ken ni Celso. Kaya tinyangaw ni Tatang, medyo adda nagkaingasan mi adwa. Nakaragragsak na di ang kanito manong June. Awanan tilaped ang makapagden na kami ken ni Celso. Tilangan kurang ket ti panaka pagtrabaho ken panakapalpasmet ni Celso itinala na kurso. When manong June saan ang mapakpakadaan ket nimet nga Rud Celso ti naggraduar. Ket di graduation day inyam amu na kanya dagiti dadakkel na. Ken ti kakaiso na met akabsat na babae adim maray met idi. Nagamo kanyak ti kabsat na manong June. Imay naklatan inarakop ket saanen nga imibet iti takyag ko. Tagayam no tay agawid agawid ni Celso. Siyak ti topiko da nga gabsat. Iso kaslan nabayag na kon nga mammo. Inyawis nga rod ti kabsat na ti panagpasyar ko met iti lugar na tapno nananay kano mamamudak. Saan ang ka nagpangadba manong June ket naminsan nga rod nagpakadak kadag iti darakkel ko. As itatalagmet anang palubos kanya. Kaya dito'y ko, anay matangan manong June, ti kinaragsak ti pamilya ni Celso. Sandang agliway nga agkarkararag kinapo Diyos sakbay ti kadapanangan. Kaya no tayo rumabi, kadadang agumong asang kapamilyaan nga giinadal ti Biblia. Anya na nagsaya ta pamilya na kunak. Kaya di saan na nagbayag, ti kasi ti Apo manong June. Na pagasatan akmet anang rugi amang isuro iti first year high school. Makapannog at trabaho, ngayam exciting. Nakaipatakder iti bukod na shop ni Celso, iti lugar da. In short, nagpada kami nga daan pagsapulan. Katkas ko na nagiti dadakkel na. Agsimpa kami ket mangbawong kami iti pamilya.
Saan nga ro na nagbayag manong June? Nagkasar kami ken ni Celso. Simple lang. Tayo man nada pasala iti bisperas ken karabyanan ti kasar. Tayo sukat nga ro ti nakaugalyan. Nagdan na kami nga road kini Celso. Ngawan man lang ditay nadagsan nga nagsinsinong batan mi. Naragsak ti uneg ti balay. Asidagmat lang tinagbalayan mi ti pangisursurwak kapagadalan manong June. Idinto nga damit shop ni Celso iti abay ti balay mi. Gusto lang ti sapol mi apasaray. At damat basit mayawat kadag itinaganak kada kami. Agangga, apinaraburan na kami, ti apo, iti maysa acute, amaladaga. Babae. Agtalined to na ito'y ubing anasing pet. Naanos, natulnog, kaya nasinagmet iti apo. Agpaiso manong tayo iti panagdakkel na tinineb mi akasta. Nakapimpintas, amin na pakabuklan, langa, ken kaungan puso na. Napasarunwan pa iti maysa, akas di matlang kamintas ngubing. Ako nami, kani Celso, katumalan tumat kanin manang na. Agpada kami, iti gungunuden ken ni Celso manong June. Agpala kami iti arapahap. Tayo naragsak. Ken awan pakakunkunaan na pamilya. Simple. Nasimpa abiyag to dagiti anak mi. Impapan ko idi, amataginayon daytoy ragsak. Ngem na kulaapan met gayam manong June, iti saan mapagadaan asaem. Ta idi makapag-asawa dagiti anak min. Ket napandan, naisinadan, napandan sa baling nga lugar. Isumet ti ipapanaw ni Celso iti denak. Di tuloy ti pakasaritaan. Ita ito sublyanan, kalpasan lang ka na ito'y sumagmamanoa pamalagip.
began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Bueno, ngayon di oras tayon. 4 minutos kalpasan de alas 2. At siyempre, dito pa lang ang programa tayo. Si Kaken Tinapalabas. Babayan di pa nakitinulong ti Creamline Ice Cream. Ti Lamontec Restaurant. Arky's Agri Supply. Susan Citery and Bulalohan and Catering Services. Kenti Poseidon Bike Shop.
Well, ituloy nga ro ti salaysay ni pagayam tayo nga Anita. Nakapagturpusen, nagiti anak na, kuno anak na, kaya nadandan iti kabubukudan na pamilya. Awandan iti denada. Isumet ti papanaw ni Celso. Iti den na ni Anita. Well, nadoktalan gayam nga dakano cancer ni Celso. Saan nang ipakpakamo inlimid na itinabayag. Aging ga nagkair nga stage 4. Kasalaon na iti sangit ko manong June. Idinamwak na ito'y asasaaden ni Celso. Diyak magawinan apabasulin. Taapay adi na yung bagbaga. Tapno kumaadda pan nakabalin na. Ket masigod pa'y. Di mawat nga ro di pamakawan. Ngem naudin di amin. Kananyak pa ita. No panawan na kinunkunak kan kuana. Ininot nga imres ti bagi ni Celso manong June. Kimapso tamangan. Agragregan nagatibok na. Ken ininot ta pumuspusyaw. No paidi. Ket naipang ko. Kaya iti ospital. Ngayon yan. Aging gadinan nasaparan. Ket nagpakadan. Dagiti maudi asarita na manong June na dapat lang nga umapapiras kadagiti lapayag ko. Alwadam tabagim. San kaunay ngagsangsangit. Ijayam nila dingit. Ketisurom tapusom ngagayat manen. Lumdaan nga karagitoy abalikas ni Celso manong June, idiray di maudi akan ito. Kasano amay isuro ti puso, amay may samet ti ayayaten na. Sa itapay, tawanen iti den na dagiti anak mi, sa kastamet apumanaw, anyan, maderder turik na, di payamon deramiden. Gapo itinalagsen kaririknak kini manong June. Sanda ka pinanawan nagiti anak ko, iti nasurok makabulan. Kalpasan na amay tabon ni Celso. Nagkapsutak ngamin. Jak ngunay makagargaraw. Ket sa dakla pinanawan, idi medyo maalak manen to'y riknak,
ang makapagwayas. Pinalubusak gidan nga agawid kadagiti lugar da, tapno matulungan damet dagiti asawa da, kadagiti trabaho da kaya nagaywan, kadagiti dumakdakelen nga apo. Katinsingasing da nga iti sumuno at awen, duang apok, ti umaymet makipagnaed kanya, tapno umaydak kadkadwahen. Kadno adda pa nakabalin na hunak, umay dalata, tatagiraksakek ti kaadana. Nagtungpal nga ro da kasta manong yun, iti sumuno at awen, simbang bay dagiti duwang apok, nga itan isut tragsak, ken liwliwak ti balay, sukat met ti panagayat ken panagserbik kadakwada, iti panag-eskwela ken ininot a panagbalasang da. Napatayag na gito yung ubing kanyak manong June, ngamawan kasping, ti kinapateg ni Celso, nga asawak, nga gengga ita. Ket isupay laeng, ti adda, iti kaunggan tuy pusok. Dito'y kung aruda nagibusan, to'y pakisaritan, tibiyag ko manong June, adyak to pulos malipatan. Sa palo kumata na kay paayak met, itinananay, aliwliwa, karagiti dumdungeg. Kastan, naimbag malemyo amin. Well, gagayem, mintay ng igan, ti nakabuklan, ti salaysay ni Pagayam Anita. Magtenak tumet, iti ababang mensahe, may papanit. Ito yung istorya kada tayo itang malem, ngayam kasangwa na, at umimpay, iti magmamano pamalagip. Maragsakan na datoy tatayin, makakadwak na gito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000
And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati are of course our government internship program iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Well, oras na yun, sa kapulag at may siya kalpasan, ti alas 2 di malem, ti dupilayang programa tayo, si Kaken tinapalabas. Kalkalpas ang entay nangagan. Pinakabuklan ti salaysay ta malem, manipo di ti may sa pagayam nga entay ilagad ti tinagan nga Anita, taga Ilocos Norte. Bagayam nga Anita, umuna-unay. Pagyamanang kay ti anos mo anang sangal, iti daytoy pakasaritaan ti biyag mo. Tamo ka saan nakaskalaka ti naramid mo. Tamo ka puted-puted, ito'y panagaramid mo ito'y surat. Kapu kadagiti adu nga luluwa. Nagarubos ng lingad kada kita matam. Nga magyaman na pagayam ko nga Anita, lupay nagkasang nagliday. Amo ka na kay taday ito itiliwliwa kada kiti dumdumngeg. May kadwa pagayam, may palagip ko, at iapo na marswa, ti mangidaldalan ni ti biyag tayo. Sa ti biyag tayo, hantay ang kukwa. Amuna no sarino ti pangiturungan na, ti biyag ken masakbayan tayo, nganak na. So pagayam ko nga Anita, masapol hanatibker, ti pakinakem. Kasama ka na duma nga maka-experience na kastoy nga banag. Agtalay na tayo kumalatang nga natudyo kinapo Diyos. Ikamang dagitin yaman nga mapay problema, tayo suket man nakabalin, manangasi ken managparabor. Amuna, noon niyang road titulungan ti sagtungal maysa kada tayo. Masapol tay, ti saan ngagsarday, panagkarkararag, kastamet, ti panagyaman, karagiti parabor, ngintay, sagsagrapen, iti naldawaldaw. At pagayam manita, amok kadanto kanito,
nga may liwag mong tumatiyawin. Tay papanaw, ti may sang ipatpatay kiti biyag. Day di Celso, nga asawam. Kastan pagayam ko nga Anita, thank you so much. At kas panagyaman ko yung katiman ti maysa nga sonata nga nakiyuruknoy kan ka sa pala kumata magustuam. Nagrikaten, biyag ko, di agmay maysa, kan kanayong laeng, asi iliwaken ka, alang aruden biyag ko, di nakatbaybayan, talalpas kong naing kariha di kan lipatan. Maasi ka, biyag ko, keti pangad na, ulilan to'y puso, tagimura ni aya, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay wen ubiyag ko di nakatitawa. Naminsan pa'y biyag ko, anairide pa, nagparang adagus, taladawang kanya, ibukbuk mo maruten, tidiruni aya, tananame, maminsan pa'y isamit ni aya. Maasi ka, biyag ko, ketipangad na, ulilan to'y puso, tagimura ni aya, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay wen ubiyag ko di nakatitawa. Naminsan pa'y biyag ko, anairide pa, nagparang adagus, taladawang kanya, ibukbuk mo aruten, titiruni aya, tananame, maminsan pa'y tisamit ni aya. Sinaan lagi di naglabas, kalman alubong pa napnuan ragsak,
Enric na. Apay nga ta, adi ka malipatan. Apay nga ta, adi ka maadaywan. Uray siya kay inka paspasatan. Uray ata sa balinga ipang pangrunam. Apay nga ta, adi ka malipatan. Apay nga ta, adi ka maadaywan. Uray siya kay inka paspasatan. Uray ata sa balinga ipang pangrunam. Apay nga ta, adi ka malipatan. Apay nga ta, adi ka maadaywan. Uray siya kay inka paspasatan. Uray ata sa balinga ipang pangrunam. Apay nga ta, adi ka malipatan. Apay nga ta, adi ka. Original, asawa tayo ako ah. Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayati maawat na so makatulong maten iti kasapulan dati babalay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else.
Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. From the 38 barangays apo nga identified. sa ito ay may tagtata karigiti barangay pagpatrol iti barangay tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na dato ita nalawa nga minti barangay kada rigat damat nga gikot no awan tilugan da. Bueno, gagawin di oras yun, alas 2:31. Siyempre, dito pala ang programa tayo, si Kaken Tinapalabas. At di may isang adani yung enak ka, ibasa itang malem. Nagabot di may isang pagayam ni Jesus Robert, iti barangay Baganibog, Siyudad ti Candon. Kadatoy na pinulwan iti inton awanen pateg mo kanyak. Namadnayat man pannagnati oras, aglalo no kastoy kadagaang panyempo, kumapoy pa'y namnama ti asenso, narasay ti buloy ti amyan. Innakman ni buksilan tiyempo tinaglabas, narakrak katulag, ayan-ayat nagbaitanta. Kaslaman dagtagay na pamin kadata. Naminpinsan na napunas dito'y lagip, dagiti naglabas. Rukbos, minuyungan ay anyan adaig na. Intaman ni nanam samit ni karayo, aglaplapusanan naragsak, inta nagbuligan, kas natibker, nadrilyo at torre, adi makusbo. Umapay man nagdilagip kanito ni ragsak. Pasete ni naldawal-daw paspasamak tibiyagta. Kas panakaputar daytoy nanumua bluma. Tasika kensyak agnanayon agkamayat da. Tunggal aglantip, bibigta, sirok ag algaruba. Kadangdanggayan tumatayab, itingat tuwenta. Di tapayan marigna, sapri, damo nga arbis timayo. Sa talagin nibet, nagtunglab, mawaw abibigta. Ngamita, ayan nan dagita, akarin kari.
Inkanayon hen, nga inyanod danom ti surong. Tapulos met adika inyalika ka. Impalakam ko nga ayat, sinubadam panagin ko na. Dinigos na kluwaken sa ulbud nga ayat. Inted ko amin pagdragsakam awan kurang na. Ngem apay anay tulad mo ng pasakit turig na. Binaybayan na kitilatang ti kinadaksang gasat. Sapsapulek dagiti gantil na ruway akat katawa. Rag-oto'y pusok namimpinsan anakeltay. Sabidong mo payen agek ken kalbit ko. Naminpinsan ngayon kalang mo, mas naayan narik na. Daytoy kaditi suwapak na darisay nga ayat. Nabayag at tiyempo, ngayon dardarirag ko. Nanumo at dayaw ko, impayat-payat mo. Awan ka din, nawat bati, apateg ko di tapuso. Awan amok kababak, when nagbindutak. Gamay gapo, panangikulasay mo dito'y na mo. Ngam uray no kasta agurayak no isot gasat ko. No ti nakabasulak ti panakaitaok na gayat titipudno. Sarungkaran naktukadi, tundumteng ti tiyempo. Intun maamiris mo babak, ngayon naramid mo. Lipaten kanto, intun awanen mariknak nga ayat. Ket guraen kan tumeten, intun awanen mariknak apateg mo kanyak. Dahil nga ron, gagayam ti nabuklan met, ito'y Daniel ni pagayam Jesus Robert, iti baganyo bog, siyudad ti kandun, na pinauluan nga ron, iti intunawanen patig mo kanyak. Thank you so much, pagayam ko, nga Jesus Robert. Kat kas palagyaman kan ka, di may isa nga sonata. Asapay lang ko mata gustuhan pagayam ko. Nakikita
Sino ba gusto mo makausap? Ikaw. Baka nagkakamali ka. Hindi ako si Claire. Si Clarice ako. Alam ko, kaya nga ako tumawag sa'yo dahil kung gusto ko makausap. Sigurado ka. Aldaw-aldaw asika mapantanong ko. Manipod pa'y datang nagang amo. Uray pa'y kasatnot tanang iyaw awan ko. Sikalat at matagtaga-iyat ko. Nagrigaten di kasi saat takas ken katan asawa. Ngemjak meten mapawilan tirik na. Eti din imanugutak kasi kaken siyak tayak sara. Amuklat tanuan niya't mapasama. Mapantay seven seas, tanan namin taniyaya. Idatot ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantay seven seas, tagpapastat raksa. Riknam ken daytoy riknam, isudat nagsaba. Ang ganda-ganda naman dito. Tunda na kaano nga ta ang mailimeta. Di ka na yun na panaksin na ragta. At ang amak ko mga no adat makakita. Ken nalablabes met iliw kuten ka. Nagbrigaten ti ka sa saat takas ken katan asawa. Ngemjak meten mapawilan tuirik na. Eti din ni manuguta kasi kaken siyak tay nagsara. Amuklat tanuan niya mapasama. Mapantay seven seas, tanan namin taniyaya. Idatot ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantay seven seas, tagpapastat raksa. Riknam ken daytoy riknam, isudat nagsaba. Mapantay seven seas, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapan
ket siyak tiyag maymaysa. Si papaninida ti abay jay tawa. Nuat ta lumabas salsalud suden pa ngem jayan mo biyan ko. Di damit ibaga. Nusyat tut kumusay ket siyak tay sumina. Dawaten ubiyak ko sumangpet kantukma. Tao may mundo kita pinagbanagahan di inay ayat mo na inkainulila. Nusyat tut kumusay ket siyak tay sumina. Dawaten ubiyak ko sumangpet kantukma. Tao may mundo kita pinagbanagahan di inay ayat mo nan kainulila. Ala, awana hindi oras tayo ng gagayam. Ala ka thank you manan din kay panarabay sa palakumata na liwliwada kay manan uray pagkanito lang. Ang subling araw di programa na yun dunumay Sabado manan sa palakumata da kay tumanan tapno sang kamay sa tayo man nga ag-relax. Babayan di tayo yung programa tayo sika ken tinapalabas. Palibutalaw na gingan talas 3 di stasyon DZTP Radio Tiradpas. Kadwa tayo pumakadapan samantala. Dennis Savillonar kasama titi DZTP Digital TV YouTube ken Facebook. Dati kadwa tayo dita ni John Gumintong. And of course, ito'y pagayam yo iti tangatang ken karagiti lang langalang your dear Manong June. Alagal-alwad tayo when keep safe everyone. Kanayon tayo karkararag tiyapo. Pagyaman ken kwa na kanayon karagiti bendisyon nga na ipapay. Inaldaw-aldaw. Palakapili tayo nga maipapayan. Karagiti nga bendisyon kaya panagbalin tayo nga blessing karagiti do mga tao. Church Day, dunubigata po, Sunday. Antay lipatan, yeah? Okay, enjoy the rest of the day. Bye-bye.